Da? Jel to tvoja noga kod mog uzglavlja? Kako se uzme, kako se uzme? Dočeraj, izvadi suđerice, auto mi odvezi na središ, možeš, baš smeni. Moja žena ima isti glas kao moja savjest. Perem ruke u kuponici i samo čujem operi sudoper. Glas koji kaže stavi suđe u suđericu, bogat. Ova potkušina, inače, je bijela. Eto tako. Skuhaj sarmu i ostavi nam čistog suđa za 10 dana. Već jesam. Aha. Za 14 pusamahanje. Kome nama sarmu? Ljubavi, je li to bunda od medvjeda? Ne. Ne. To je od mame. To je ona bunda u kojoj su te zaustavili u zoološkom vrtu kad su mislili da si medvjed, jel? Ne. U drugoj su me zaustavili. Malo smo onako stari da nas baš ne vide. Krv joj kapa po cipeli. Ma nismo mi pritisnuti od ovdašnje selektivne politike. Ma ne. Samo je pola milijuna ljudi otišlo odavde u zadnjih par godina. I još toliko je pod ovrhom, tako da. Ništa strašno.